Mais quel donou beden chobe ya dagboda. Que vidéo ya la to benye la fissa fi kolea. Va élever VDB on la ten so vidéo ya do na mede. Acts 23 verse 12 to 35. Le do pa gba la mewa. Seigneur da. Obe nuchu bachi blane. Obebe yoma duno. Obebe yoma nusio. Va céder si meke apôtre Paul ku et Seigneur amado beda file le chin dobe na ku amado so dodo ko jibe na be yoma duno amado so dodo ko jibe na be agbodo me ko la ble ken boyo be jila jeme Seigneur ne nou le chi doba agbodo me ne gle ya wi se la hona o ela be fi ko to tele tam su ko le bu de wak benchia mleja vae me egbe mleja vae me so mleja vae me nyiso dacho nuke maudo de nchiwa ye kweleja vae me le Yesu Kristo ben kome enu ya tame do gbeda de tawo le Yesu ben kome ba mesia me ke le vivime be ya fo agbe ochon ya fo vi opa gbechon ya black do me le jinu vi ko le ngona mi ya ne pia ba wunwa ma vai mo le Yesu Kristo ben kome est-ce que matin pognon nous de la grande be amena matin ponu surato na be amena matin po so rede bagona be amena ne vai me na le Yesu Kristo ben kome hallelujah.